Kaixo danori, Kaixo guztioi, ongi etorri Soinoi Belbideaken 3. saiora. eskerrik asko hurrengo ordu erdian gurekin egoteagatik. Zuekin gaude, Uitzi kontrol teknikoan, Rikard edukien selekzioan eta mikroan, eta neu Edurne mikro printzipalak. Gaur hitz egingo dugu eta batez ere entzun trip hopa. Estena hau, Bristol hirian sortu zen 80ko hamarkada amaitzen ari zenean, eta ondoren erresuma batu guztian, Europan eta planeta osoan zehar zabaldu zen. Zehatzu dezagun Edur, trip hopa ez da inoiz majoriako generoa izan. Hala ere, Massive Attack edota Portishead bezalako taldeek euren abestiak musika zerrenden gorenean kokatu zituzten, eta gaur egun jaialdi jendetsuetako kartelen buru dira. Bagoaz, historia pur batekin eta garrantzitsuenarekin hasiko gara abestiekin. 1983an zehar soul, dub eta reggae jamaikarraren zale ziren hainbat gaztek DJ talde bat sortu zuten, The Wild Bunch izenarekin. Horien artean, Daddy G, Robert Denlaja, grafitiaren mundutik zetorrena eta Triki gaztea zeuden. Sound System zaharrekin dub erritmodun diskoak pintzatu eta soularen ahotsekin nahazten zituzten, pizkanaka musika esperimentalaren elementuak gehituz. Eta horrela sortu zen Bristol hiria definitu zuen eta trip hop izenaz bataiatu zuten estilo hau. Eta trikerekin hasiko gara. Maxinquaia izena duen bere lehen albumarekin, Martina Topleirekin batera kaleratua. Overcome, etxuntzera goaz. Well,
Eta triki bere izan zen, jatorriz behintzat, urrengo abestiaren zati instrumentala konposatu zuena, Hellis Around the Corner izendatuz. Une horretan, Triki Massive Attack taldean parte zen, baina taldeak atzera bota zuen konposizio hori. Geroago, Portisken lagunek berriz heldu zuten lan bera, ahots zatia gehituz, Beth Gibbons handiak abestu zezan. Emaitza honako Glory Box izan zen, Portishead. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Eta erresuma batuko iparralderagotik Clifford Price maizua dator. Goldie izenaz ezagunagoa, non 1984 urtean lehen bere lana argitaratu zuen, Inner City Life
non soul estiloko ahotsak eta beat pizkarragoak nahastu zituen. Askok izendatu zuten jungle hori sortuz. Guazen ba Goldirekin eta Inner City Life izeneko mirari honekin. Come to me in those open arms is where I wanna be. Living free. I need to be in your love. Yeah. Living free. I long to be in your love. Eta Golditik Terranovara pasatuko gara. Berlingo bikote honek trip-hop soinuaren aldeko apustu egin zuten teknoaren hirian. Eta 1986an hasieratik bukaerara zoragarria den albuma argitaratu. Gaur, Sony Bilbideak saiorako urrengo abesti hau aukeratu dugu, non Nicolet Krebitzek ahotsa jarri zituen, Terranovaren Plastic Stress entzutera goaz. To
follow you down. I could be you. How much are you? How much of you is true? Sometimes I tremble how happy we could be. I'm 203. I double myself. I trouble myself. Love. Love in the middle of a firefight. 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 Everybody is waiting. Everybody is something. Plastic stress. Love. Everybody is waiting. Everybody is something. Plastic stress. I double myself. I trouble myself. I double myself. I trouble myself. Plastic stress. Eta orain lagunok, zuen sofan luzatu, atxeden hartu burua irekita eramaten utzi zaitezela gomendatzen dizuegu Nightmares on Wax entzutera goazelako. Warp seioaren eskutik 1989an Carbut Soul albumeko Les Nuits han argitaratuz.
Hau elegantzia edur. Ba, elegantziarako gure hurrengo gonbidatuak. Putzua zeharkatuko dugu Washington DC-n planto egiteko eta genero honetako talde sofistikatuenetakoa entzuteko. Chiefberry Corporation bikoteari buruz ari gara. Guk gaurko 2004an kaleratutako Babylon Rewound albuneko Until the Morning aukeratu dugu. I feel strong, I feel rich. Sleep on tight. Sleep on tight. Selector. Shot like this you could never miss. You should have rolled up in a double barrel, cut the trigger and fire like this. Japoniara bidaiatuko dugu, DJ Crash entzuteko. Edo bestela esan da, DJ eta produktorea den Hideaki Izzy. Nork duela gutxi 73 bete dituen eta sasoi betean jarraitzen duen. Bagoaz ba, DJ Crashen Danger of Love entzutera. Lonely day. It will be a life.
world without your presence. It was a lovely day, a lovely day, a lovely day, a lovely day. Drive me crazy. Drive me crazy. Maze the power of your change. Maze the power of your way. Lovely day, lovely It was a rainy day. Sky stayed gray. They don't know nothing about love. Sunshine in me to stay. Good night. Sleep tight. See you in my dream tonight. Good night. Sleep tight. See you in my Orain, zalantzarik gabe, trip-hop izenez bataiatu den genero honetako talderik esanguratsuena entzungo dugu. Naiz eta beraiek beti etiketetetik desmarkatu nahi izan dute. Nola ez, Masifatak izburu ari gara. 1989an, Daddy G, Robert Del Naja eta Trikik osatu zuten taldea, eta bere ibilbidean zehar luxuzko kolaboratzailez inguratu dira. Ala nola, Sarah Nelson, Martina, Birizin bat degerleko Tracy Thor, Cindy O'Connor, Dot Allison edo polifasetika dogun Bjork. Goazen ba, Masifataken anfinizen txipati sublimearekin. I know that I've been
I've got to know much like a soul without a mind, in a body without a heart. I'm missing every part. Like a soul without a mind, in a body without a heart. I'm missing every part. Like a soul without a mind, in a body without a heart. I'm missing every part. Like a soul without a mind, in a body without a heart. I'm missing every part. Erreboluzioak igoko ditugu pizka bat Dehor Britainiarrak entzuteko. Euren ibilbidearen hasieran ambient dub ez betetako kanta partzuak sortu baitzituzten. Ondoren guzti txaldatu zizuzten eta minimal techno egiten zuten. Kompakek argitaratu zituen. Dehorben Little Fluffy Cloudsekin usten zaituztegu. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that.
Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that, the clouds, little fluffy clouds, and little fluffy clouds, little fluffy clouds, and we lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. You might still see them in the desert. The most beautiful skies, as a matter of fact. Purple and red. Purple and red and yellow and on fire. And red and yellow and on fire. The clouds would catch the colors. Bazenekien trip-hopa penintsulara ere iritsi zela? Bai lagunok, Nafarroako artista baten eskutik izan zen, Nantjoan Nimri hain zuzen, Carlos Jean ekoizlearekin batera. Elkarrekin, hasieratik bukaerara sekulakoa den disko argitaratu zuten, erritmo lurruntzuz eta melodia ketxuz betea, eta gaurko soinu ibilbidean jotzea eskubidozoz irabazi duenak. No Blues ari gara eta bertoko Behind the Child aukeratu dugu. Ladies and gentlemen, nice watching.
Estatu Batuetako mendebaldeko kostaldera joango gara orain. Josh Davis edo DJ Shadow izenarekin ezagunagoa den hori entzutera. Handietako bat dudarik gabe. DJ Shadowek Turntablims eremuan hasi zuen bere ibilbide musikala. Trebea zen eta da bere erabileran. Non 7 pulgadatako diskoak bakarrik erabiltzen zituen eta 3 giradiskorekin aldi berean egiten zuen. Ankel taldeko kide gisa jarraitu zuen eta 1986an bakarkako ibilbideari ekin zion. Introduzin bere lehen albuma grabatuz. Bere vinilo bildumako sampleatuekin osoki sortua. DJ Shadowen Midnight in a Perfect World etxungo dugu.
Orain, kutsu modernoagoa duen zerbait entzungo dugu. 2010ean Bonobo taldeak bere albumik arrakastatsuena argitaratu zuen, Black Sands izenburukoa. Pare bat urte geroago, beste artista batzuei eskaini zizkieten kantu horiek birnahasteko. Guri pertsonalki gustatu zitzaigun Floating Pointsek Ace Down abestiari egin ziona Andrea Trianaren ahotsarekin.
Soinu ibilbideaken 3. edizioaren azken txampan sartuko gara. Bi abesti bakarrik geratzen diez. Eta oso desberdinak izango dira. Jarraian entzungo duguna, Solt izena duen ekoizle kolektibo misteriotsuarena da. Haien identitatea ez ezaguna baita. 2008an agertu zirenetik disko zoragarriak utzi dizkigute. 11 albumetik Glory entzutzen dugu. Salt. Somebody have to stand up and defend the children till the end. War for cease. Papa cry for justice and mama ball for peace. Baby crying and him don't have nothing at all for eat. Nuclear power them have it don't cheap. Still every day the energy prices increase. Tell the Spanish and the Frenchmen and the Portuguese. Go on the American men and the Chinese. Go on the Russian and the West Indies. When Africa unite, the world will know peace. More peace, more peace, more peace. Man I got jail because them grow tree system say it illegal for them sow seeds. Then come and make big environmental speech. Volume on the instrumental please. Make me tell the hypocrite them for settle and ease. More peace, more peace, more peace. Love set me free, close to you is where I wanna be. Let the love set me free, close to you is where I wanna be. Let the love set me free, close to you is where I wanna be. Let the love set me free, close to you is where I wanna be. Let the love set me free, close to you is where I wanna be. Let the love set me free, close to you.
agindu bezala, amaitzeko guztiz bestelako zerbait dugu. Digitalagoa, ilunagoa, dentsoagoa, beste unibertso batena bezala jotzen duen zerbait. Fiberrai Eskandinaviarren unibertsoarena. Horiekin bukatzen da gaur soinu ibilbideak. Eskerrik asko dan hori, espero dugu guk bezain ondo pasatu izana. Urrengo saioan ikosiko dugu elkar eta urtengo onenari errepaso egingo diogu. Urtea bukatzen baita. Fiberraien 7ekin usten dizuegu. Agur! Adeu, ondo pasa.